Da, dolazi Istra, zaista u sjajnom izdanju, pobijedili su sve velike momčadi, dobili su nas ovdje prošle godine, tako da moramo biti zaista na nivou. Mislim da je pravo vrijeme za jednu pravu utakmicu i da ipak pokažemo da igramo doma i da imamo jednu veliku želju, dobru energiju. Naravno za sve to i dovoljno pameti i kvalitete i da pronađemo pravi način. Još danas imamo taj posljednji taktički trening, kako ćemo se postaviti Istri i naravno da se nadamo najbolje. Evo, toliko od mene, izvolite. Naravno, račun Istre puno hvalospjeva, ne samo od vas i Slovena, nakon onog poraza već i drugih dionika u hrvatskom nogometu, pa onda vaš pogled na njihovu momčad. Pa ništa, moram reći da su te pohvale zaista zaslužene, ali evo onako malo kad promišljaš što sve treneri isti sad već 2 godine, imao u jednom trenutku 17 utakmica bez pobjede, tako da to pokazuje isto pravi stav i kluba prema njemu, znači da su znali cijelo vrijeme da su vjerovali u njega, posložili su jako dobru momčad, dobili su par jako dobrih igrača, igraju prepoznatljiv nogomet. Na njihovu žalost i na žalost nogometa nema Ercega, koji je bio zaista u fantastičnoj formi i zabio je 7-8 baš odlučujućih golova, tako da evo, to su nekakve činjenice o njima, ali mislim da je vrijeme da se napokon mi počnemo baviti sa sobom i da sve ove nekakve stvari koje su nam se izdešavale zadnja 3 mjeseca, da probamo to nekako staviti za sebe i da budemo zaista momčad. Ili mi smo u jednom trenutku bili prepoznatljivi i agresivni i sa visokim presingom i sa dosta dubina, to se među vremenu izgubilo iz raznoraznih razloga, tako da evo, vrijeme je da se vratimo na to. S druge strane, znate da uvijek govorim da je ova prva najbitnija, je zaista najbitnija, ali evo imamo nekih 10 dana gdje nam se zapravo prvenstvo okreće na jednu ili drugu stranu. Što mislite, jeste uspjeli malo probuditi igrače s ovim dolaskom proljeća, s ovom stankom, 3 utakmice ste igrali? Gledajte, uvijek je to relativno, bila mi je namjera da igramo protiv, ajmo reći onako malo slabijih protivnika, da zabijemo koji gol, jer to zaista nam je potrebno. Sad koliko smo u tome uspjeli, nisam ni baš najzadovoljniji, ali dobro, mislim da su ipak dečki, evo, mogu reći ovaj tjedan zaista da vidimo onako malo drugačiji pogled o njihovim očima i drugačiji stav. Dobro smo radili, nadam se da će to biti dovoljno da sutra pokažemo pravo izdanje. Situacija na ljestvici gotovo nesvakidašnja. Od 3. do 8. mjesta 1 bod razlike između svakog kluba. To znači zapravo da Sloven nije čvrsto 7. Jedan mali klik pozitivan i već ste u gornjem domu. Je, dosta već pričamo o tom stanju na tablici, malo kad pogledamo naše izdanja nisu bila bajna, ali ja za neke utakmice sam uvjeren da nismo trebali izgubiti. Nekad smo mogli i dobiti, pa bi bili sad tu na možda 3-4 boda imali više. Ali jednostavno ili ih nismo zaslužili ili jednostavno nas nije htjelo. Tako da zaista ova utakmica nam, kako sam i rekao, može sve okrenuti opet u pozitivu i sa sutrašnjim pozitivnim rezultatom mi smo opet gore i sve nam se otvara. Da vas pitam, malo je možda glupo pitanje, ja ga ne bi sebi postavio samo, ali evo... Ali meni hoćeš. Stoga, jenjali 2 pobjede u prvenstvu za ispadanje iz kupa. To pitam iz razloga zato što su neki ljudi u klubu rekli da im je važno, da bi upravo to napravili, zato jer je važno da Sloven ne bude 7. ili 8. nego 4. i 5. zbog financijske situacije koja se dobiva od tebe pravi toga svega. Ne bi ja ništa mijenjao i zaista to je pitanje, moram ti reći, onako na koje ja nemam odgovor. Ja bih dao puno toga za sutrašnju pobjedu, a dalje ćemo o tome razmišljati, a kup je jedinstvena situacija, ušli smo u polufinale, igramo doma, tako da i tu se trebamo boriti do kraja, ali opet sad si sam spomenuo, velika je razlika u financijama što se tiče televizijskih prava, tako da mislim da i dečki i ja imamo obavezu da dođemo do što boljeg plasmana, ali samim tim ćemo olakšati sebi situaciju za sljedeću godinu i samim tim, znači to bi nam diktiralo neke uvjete što se tiče pojačanja, da bi mogli možda i mi malo drugačije razmišljati, tako da zaista ne mogu ti dati pravi odgovor na svoje pitanje. Što se tiče napadačkog dijela igre, znamo da je tu Sloven imao dosta problema. Bilo je dosta i problema s ozljedama tih igrača koji igraju u tom dijelu ekipe, pa je to možda bolja situacija. Gledajte, oni sad jesu svi na raspolaganju, manje više osim Žuljevića, ali jednostavno pitanje njihovog ritma, kakvom su sad stanju, treniraju svi, ali evo,
moramo pronaći nekako, kažem, opet unutrašnju snagu i ne gledati isključivo kroz prizmu napadača to što mi ne zabijamo. Znači, trebali bi napokon pronaći nekog čovjeka iz drugog plana, zabiti možda gol nekakav iz prekida, ali sve su to detalji koji odlučuju utakmicu. Mi se dosta u tome patimo, možda u pojedinim trenucima, kako se kaže, ne živimo dovoljno za taj gol, jer jednostavno moraš goriti za to, moraš to jako željeti i moraš biti na kraju svjestan koliko znači momčadi kad pojedinac riješi utakmicu i kad pobjediš 1-0. Nažalost, mi kad pobjeđujemo to je uvijek tvrdo, ali ne bi se bunio sutra da bude tako. Znam da ste bili na prošlim presicama malo pitnuto na nedostatak navijača na tribinama, ali evo imali ste zadnjih par kola podršku u Podravskih Štuka. Pa kako na njih gledate? Mislim, možda isto malo glupo pitanje. Pa nije glupo pitanje, gledajte, naravno da mi je to simpatično. Naravno da mi je lijepo kad ti najmlađe navijaju za nas. Ali isto tako, ako su moji najveća podrška, mislim da bi to onda mogu neko i drugi prepoznati, ali ako su to neki počeci buduće navijačke skupine, oduševljen sam. Ovo što se tiče više od podrške i navijanja, ne bi volio to više ni potencirati. Ja sam ipak gost u ovom gradu i neki su mi to i zamjerili, nisam htio nikog uvrijediti, ali eto, nekad kažeš nešto javno što se ljudima ne svidi, a ne mogu ih ja jednostavno niti natjerati na to, niti želim. Dobro, je vam drago da se nakon dugo vremena može čak prvi put da se vi tu čuje nekako navijanje domaća publika, a da ne čujete cijelo vrijeme? Pa naravno da nam je drago. Na kraju krajeva, kad bi postigli da imamo više navijača, značilo bi da smo možda nešto i napravili, da su to ljudi prepoznali i na kraju krajeva da ono što pričamo stalno ne bi bilo ništa ljepše nego da se osjeti jedna sinergija između građana Koprivnice, Podravaca i kluba. Tako da to su stvari koje se ne mogu promijeniti preko noći. Ja ne mogu ulaziti u razloge zašto se to izdešavalo. Mogu se sjetiti samo razdoblja dok sam ja igrao nogomet i dok sam dolazio igrati protiv Slaven Belupa, da mi zaista nije bilo ugodno, da je tu tribina bila solidno popunjena, mogu reći odlično, i da su ljudi baš onako bili i bučni i navijali. Zašto se to sad promijenilo u zadnjih par godina, to je možda malo neki drugačiji aspekt koji treba malo dublje gledati.